exhibition. On Dhanteras Swarnakamal jewellers ni engai bumper lucky draw 1 lakh rang marini diamond ni necklace aboni logi mega lucky draw tai daily lucky draw bo taunai joto mani paimani logio rangchang ni puisa logio kecham rangchang no shilai ketal hallmark gonang kan mane painani shape kaham taunai Dhanteras norok jotoni nukung jingsa jangthung jotono Diwali tai Dhanteras ni khakam ya faru Hambar Khulumkha Tripura hastini jota lukurona no Dhanteras tai Diwali ni khakaham tai chibaya faru Dhanteras Day Diwali ni bagai Swarnakamal offer tingi reservement 22 October ni simi 2 November jarang Rangcha tai diamond ni bainao rijagnai dal bidal offer tai Portal khulai chengjagnai diamond ni exhibition on Dhanteras Swarnakamal jewellers ni engai bumper lucky draw 1 lakh rang marini diamond ni necklace aboni logi mega lucky draw tai daily lucky draw bo taunai joto mani paimani logio rangchang ni puisa logio kecham rangchang no shilai ketal hallmark gonang kan mane painani shape kaham taunai Dhanteras norok jotoni nukung jingsa jangthung jotono Diwali tai Dhanteras ni khakam ya faru Hambar Hanu henor jotno lam shogo Chini Khorang ni mangpleo ang tini nong logio tongo salomi
hangka jengtine hanoi da kaisa norni bagai khatong khajaklai phaisok baija rajakhora agulini jotno sinimung ganang ka bongka Swarnakamal jewellers aro kobangma dal bidal offer to bujago bishik burum burum no dal bidal occasion no buji oi borok occasion wisely aro borom thaniwo offer to phaijago oboni sigang noro osamotani jorao nugui mankhana borokni kobangma kaham naithato kaisa offer abo haike no tabo osamotai life man yagulo buskango chini tongo Diwali haike bachang Kali Puja ba Don Teras tongo abono toino borok noro specially Don Teras no toi borokni kaisa offer naithatok toi phaijak tongo rangsang thung ba diamond eba chinching holong phasinte obo haike no bori rokni bagai to jotoni no kaisa nangkongmani naithatok abo rangsak phanang thung ba diamond phanang thung ke abono toino ta kaisa borok Don Teras ni jorao o Don Teras o kaham kaisa collection offer ba kala naithok collection toi phaika abo haike no chungtini Swarnakamal jewellers o phaisok paijak borokni taklai bisini Don Teras ni bom hai collection offer rok bo hai to bujak jeng abono norong thanio saimanani thangnai faiding ke chakare Chini Khorang ni mangprio norok kerengai tongdi obo haike no je Swarnakamal jewellers je rangsa haike diamond no toi je borong obo phunuk nai ba sini nai obo haike no Chini Hastini Khorang ni sini munganang bukhuk jak sang tongo abo sang norok no phunuk nai abon logyo no jeng norok no sanai je Don Teras bo hai offer to bujaka hangke norok jotno ani gana basa jak nugui mankhana borok ka Swarnakamal ni je taklai ni je borok ni Don Teras ni je collection no tongoi phunokna ni bage je norok jotno sinikna haifan bong ni introduction te oi sheri ruana an logyo tongo tini Miss Pinaki bai Miss Kakuma gangke jeng ta borok lamsogo Chini Khorang ni mangpuliwa puila no jeng borok ni thanio sina ni thangnai je taklai ni je Don Teras bom hai offer choli tong rangsak ni utna toi ke rangsak ni je ta buk Don Teras ni offer choli khang ke busuk ni simi rok starting khatai bo sim starting nai Chini Swarnakamal jewellers ni ngai Dhanteras Dhansamriddhi offer chengjangna nai tongo 22nd October ni simi 2nd November jora inke o jagao rangchak ni mani paithani wa 27% off making charges hore jangnai na angke 27% na angke norok khana kana rangsa ko rajangai 27% ni chau angke obo haike no ja agi rogo to kasam rog rangsak tui phaike angke salai mano obo haine ko nong korok deto amo haibo shape tongo jemon agini rangchak kacham mane ani tongo ang salai talang namu chongkai talang mano rangchak kacham no salai hallmark ganang rangchak no bo talangi mano tab busuk rong ni sim starting price ro rangchak ni tabuk je rangchak ni yas dem rong kai 6000 ni simi starting tai alka rong kai to 10-15,000 rong simi starting nai discount rok tai bo hebo phai tong Mega lucky draw tongnai mega lucky draw 30 gram ni rangchak ni mani kaisa mana ni shape tongo tai tongo daily lucky draw 3 gold coins tai rangchak ni coin assured gift manai every purchase ho tai tongo rupees 365 ni mani pai khanga ka per gold rangchak jangnai belakhen norok khana bai khana kaisa naithatok kaisa borok belakhen offers to phaika ke tabuk jeng diamond ti boksa saimana ni thangnai diamond ti no sungna musukmani ke je tabuk ni je diamond no bo haike offer to bujaka ba bom hai collection no tu phaijaka jotono no Swarnakamal ni yang first upon khabe ke khaksamoya phayo jotono ke first row diamond ni brang collection phono takta tu ye sophai ha inke boro first time notice ni biggest diamond exhibition chole tongo inke bo diamond ha 100% making chairs brang offer ri tongo inke tray boro na diamond pai ha inke boro lucky draw 1 lakh ni necklace phono na mai starting sarong shimeng na starting diamond ni ha 5000 ke norok saiman kana je borok ni starting ka diamond ni 5000 nong shimi hani sao exhibition ka je angi da tong khana ang nai
oin tong kha norok saimar kana je diamond ni exhibition bo ngai tongkha Swarnakamal jewellers hasini joto lokorok no fai visit khainan bagi bosong koyo bahai keno naitha naitha prong ni collection tongo keo bahai keno jeng tabu prong ni kaisa kaini collection norong jeng phunong nani thangai tongo taklai ta bahai keno naitha to collection gabono jeng norong no phunong nai norok nugui manan tabu keo collection no tei norok kise introduce khaire di abong kha diamond ni ring abo eko jagao gobang kok tongo design abong kha I think gents ni bagai nai ke o jagao tongo bong ni je gram kakai 2.010 ni starting abon chimi chengjak nai ka abon bisingo bo light weight ni diamond ni ring botongo tai heavy weight ni bisingo botongo like wedding ni botongo high refuse ni bo diamond ni ring tong norok no joto no bono koi je borong ne oro joto collection man thogo tabuk to wedding season bo phai tongma ba anga borong ne oro wedding ni simi ro moi tai te bo kobang ma dal bidal nai to korok man thogo hne sao anga ba hai ke no sengtai bo nai thogo bo nong korok no bo phunuk nani thangai tongo tai bo hai rok borong ni wedding season ro collection ro bo hai use khai nai ka bono jeng phunuk nai tabo Chini Swarnakamal jewellers ketal waisapur no chengja kha chini je pubagrani kaisa mangfili rugwi kaisa locket obong khai ko diamond gnang abo side diamond jang ke ganao rangchang ni no kai ajagao no nugui mangkhana pubagrani je mangfili rejak kai oboni weight kha 1.510 tai oboni rangmani kha 29300 naitha tok jeng nugui mankha chini haste ni bubagrani kaisa kono tuino lockets namjaka Swarnakamal jewellers ni bakhakte aro nang gold bo manai te logio diamond ro belek kheno naitha tok es namja fighting ka jeng terek terek khate kubuni buskani kaini kaisa kaini collection rong no nainani thanglayana ge chung to rangsang ni to nai pai kha bon rangsang ni tam tong abo sung shiga tai busung sim starting kha abo busung saiman ka diamond ni busung saiman busung sim starting hai pano brong ni collection busung no kaisa kai ni phunok na ni nai nai jeng tabo phunok na ni thangai tongo miss no bong ha jong wedding of no use kemayo kite bo occasion of no use kemayo bobini wedding ha 24.390 inkite bobini price ha 4,37,000 inkite boding ke no borowo chini bangles pono to borowo like diamond theomo nang no mai na inke bo ha gram hobo 32.080 inke bobini price ha 3,32,300 ke boding ke no borowo chini na joto no nokmai khna chini ro locket sami omo tongo tawo boro bobini wedding ha 1.510 bobini price ha 29,300 inke boding khna boro chini earring ro kono bangma kto na nokmai khna inke bong ha chon daily use on kete chon like party te anything chini yaw ro khali ke to nai thoya inke chon aro chin yaw no snap ne man bo epo bo nan bo ikhe mo tong bong ha bini wedding ha 7.420 te bo bini price ha 1,32,356 ke boding khen na boro je design mo bole ang sisa supno o just as a trailer inke bobi ni te alag ke different designs to inke ta o bobi slightly kaham phono ro phai su pa inke bo offer ha 22 October ni chiyo 2nd November ni jara angna inke khai ni chino start nang ha inke phai visit ke pedi ke nang ne hamyo mo bo collection no na ye nang la phai di asu no khaksa Keno rok bele keno khana borong ni taklai Swarnakamal jewellers ni je don teras eba Diwali ni joro tui family rangsak te diamond ni collection no busung nor no phunuka bele keno kaisa naitha to te borong ni offer start nai hirsi shaka 22nd October ni simi 2nd November jora hani shaka borok aro wono rok bang ma collection mani te ko boni laki dro rok botong hone borok shaka bele keno naitha to keno rok jotono no phai visit khlainan bagai jeng jotono no kobogo
ke norok jotono no nugui mankhana borokni belai kheno naithato kaisa collection tui phaijak borokni oro kwbangma dal bidal collection tongo aboni bisingtwi no borok saka je wedding ni simiro moi kwbangma tebo kwbangma manthogo hwnai aro Swarnakamal jewellers Dhanteras ni bagui simia tebo kwbangma bwskangni salo wedding rok ngui tongo aboni tebo kwbangma collection tui phaijak age jeng belai kheno saimanka khatung khajan bisingtwi naithato offers rok no abo haikeno jeng paithago tabo borokni bukhuk dekhanane musungo hastene lukorok no bobo haike aro Swarnakamal jewellers visit khlainani bagui kokesar mungbo bahai tongnai gapulano bukhuk pinakina sungna musungo tamu khlai bormane lukorok no kesarnai Chini to je Swarnakamal jewellers ni tabuk offer chengjang nai kai Dhanteras mane tamba bui Dhanteras engka kai bui rangchakri sak paila rangchakri chak paila yo tamni engka kai nukhung ching sasa angna bagai engka haini bagi no jotono no angkoyo je hasten lukurong no koyo tini no faidi Swarnakamal jewellers so phai no ni je kadal collections no no hamja khangka kai collect khai talangman ang Swarnakamal ni ungye ang keha kau sam chumong ha nang Swarnakamal no nang nim khabai ke no fully ke nang trust ke mayo te ang borowo tongmodi no na no trust ke modi nang Swarnakamal trust ke mayo kite bo offer no nang mista ke di phaye nang visit ke ye ro ni collection no nang rangjo untu diamond untu nang ni favorite collect laye nang thambai di asun khaksa norok jotono Simon Bracken belek kheno naithatok borok borok no jotono no kokchari kalangkha ke jong bahain hoi hasin joto lukurok no bahain no kokchar mung norok bo jotono phai Swarnakamal jewellers visit khaibai di dal bidal occasion ni bagai dal bidal collection norok mani manai haikeno choya kare Chini Khorang ni mangpli bai norok krengai tongdi Khulumkha Tripura hastini jota lukurong no Dhanteras tai Diwali ni khaka hamtai chibaya faro Dhanteras Day Diwali ni bagui Swarnakamal offer chingi rijagman 22 October ni simi 2 November jarang rangcha tai diamond ni bainao rijagnai dal bidal offer tai kotor khulai chengjak diamond ni exhibition o Dhanteras Swarnakamal jewellers ni engai bumper lucky draw 1 lakh rangmari ni diamond ni necklace aboni logi mega lucky draw tai daily lucky draw bo tongnai joto mani paimani logio rangchak ni puisa logio kacham rangchak na shilai ketal hallmark gnang kan mane painani shape kaham tongnai Dhanteras norok jotoni nukhung jingsa jangthung jotono Diwali tai Dhanteras ni khaka amya faru hambar
Han hai norok jotno lam shogo chini khorang ni mangpleo ang tini nong logyo tongo shalomi haka jeng tini han hai ta kaisa norok ni bagai khatong khaja khlai phaisok baisa rajakhora agulini jotno sinimung ganang ka bongkha Swarnakamal jewellers aro o kobangma dal bidal offer to bujago bishik burum no dal bidal occasion no buji oi borok occasion wisely aro borom thaniwo offer to phaijago oboni shekang norok osamotani jorao nugui mankhana borok ni kobangma kaham naitha to kaisa offer abo haike no tabo osamotai life man yagulo buskango chini tongo Diwali haike bachang Kali Puja ba don teras tongo abono tui no borok no specially don teras no tui borok ni kaisa offer naitha tok tui phaijak tongo rangsang thung ba diamond eba chingching holong phasingte obo haike no bori rong ni bagai to jotoni no kaisa nangkungoni naitha tok abo rangsak phanang thung ba diamond phanang thung ke abono tui no ta kaisa borok don teras ni jorao o don teras o kaham kaisa collection offer ba kala naitha collection tui phaike abo haike no chungtini Swarnakamal jewellers o phaisok paijak borok ni taklai bishini don teras ni bom hai collection offer rok bo hai to bujak jeng abo no norok ni thanio saimandana thangnai faiding ke chakare chini khorang ni mangprio norok kerengai tongdi obo hai ke no je Swarnakamal jewellers je rangsa hai ke diamond no tei je borok obo funuk nai ba sini nai obo hai ke no sini haste ni khorok ni sini munganang bukhuk jak sang tongo abo sang norok no funuk nai abo logyo no jeng norok no sanai je don teras bo hai offer to bujaka angke norok jotno ani gana basa jak nugui mankhana borok ka Swarnakamal ni je taklai ni je borok ni don teras ni je collection no tongoi funokna ni bage je norok jotno sini kana haifan bong introduction te washari ruana an logyo tongo tini Miss Pinaki bai Miss Kakuma gangke je ta borok no lamsogo chini khorang ni mangkuliwa pula no jeng borok ni thanio sina ni thangnai je taklai ni je don teras bom hai offer choli tong rangsak ni utna tei ke rangsak ni je ta buk don teras ni offer choli khang ke busuk ni simi rok starting khatai bo sim start nai Chini Khorang jewellers ni ngai Dhansamriddhi Dhansamriddhi offer chengjangna nai tongo 22nd October ni simi 2nd November jora inke o jagao rangchak ni mani paithani wa 27% off making charges hore jagnai na angke 27% na angke norok khana kana rangsa ko rajangai 27% ni chau angke obo haike no ja agi rogo to kasam rok rangsak tui Phaikha angke salai mano obo haine ko nong korok deto amo haibo shape tongo jemon agini rangchak kacham mane ani tongo ang salai talang namu chongkai talang mano rangchak kacham no salai hallmark ganang rangchak no bo talangi mano tab busur rong sim starting price ro rangchak ni tabuk je rangchak ni yas dem rong kai 6000 ni simi starting tai alka rong kai to 10-15,000 rong simi starting nai discount rok tai bo bhai tong tongo mega lucky draw tongnai mega lucky draw 30 gram ni rangchak ni mani kaisa mana ni shape tongo tai tongo daily lucky draw 3 gold coins tai rangchak ni coin assured gift manai every purchase ho tai tongo rupees 365 ni mani pai khanga ka per gold rangchak jagnai belakhen norok khana bai khana kaisa naitha to kaisa borok belakhen offers to Phaikha ke tabuk jeng diamond ti bokcha saimana ni thangnai diamond ti no sungna musuk mani ke je tabuk ni je diamond no bo hai ke offer to bujaka ba bom hai collection no tu Phaikha jotono no Swarnakamal ni yang first upon khabe ke khaksamoya phayo jotono ke first row diamond ni brang collection phanok takta tu ye sophai ha inke borowo first time notice ni biggest diamond exhibition chole tongo inke bo diamond ha 100% making chairs brang offer ri tongo inke tray borowo na diamond pai ha inke borowo lucky draw 1 lakh ni necklace pano na mai starting busur rong simeng no starting diamond ni ha 5000 ke
Norok Simon kana je borong starting ka diamond ni 5000 nong shimi hani shawo exhibition ka je ungi da tong khana ungnai oin tong kha Norok Simon kana je diamond ni exhibition ba ungi tong kha Swarnakamal jewellers hasini joto lokorok no fai visit khainan bagi bosong koyo ba haikeno naithai borong ni collection tongo ke ba haikeno jeng tabu borong ni kaisa kaini collection norong jeng phunungnai ni thangai tongo taklai ta barkhano naitha to collection gabono jeng norong no phunungnai norok nugui manan tabu ke collection no tei norok kise introduce khaire di abongkha diamond ni ring abo eko jagao gobang kuk tongo design abongkha I think gents ni bagai ingnai ke o jagao tongo bong ni je gram kakai 2.010 ni starting abon chimi chengjak nai ka abon bisingo bo lightweight ni diamond ni ring botongo tai heavyweight ni bisingo botongo like wedding ni botongo high refuse ni bo diamond ni ring tongo norok no joto no bono koi je borong oro joto collection o man thogo tabuk to wedding season bo phai tongma ba anga borong ne oro wedding ni simi ro moi tai te bo kobang ma dal bidal nai to korok man thogo hni sawo anga ba hai keno sengtai bo nai thogo bo nung korok no bo phunuk nani thangai tongo tai bo hai rok borong ni wedding season ro collection ro no bo hai use khainai ka bono jeng phunuk nai tabo Chini Swarnakamal jewellers ketal waisapuru no chengjaka chini je pubagrani kaisa mangphili rugwi kaisa locket obong khai ko diamond gnang abo side diamond jang ke ganao rangchangni no kai ajagao no nugui mangkhana pubagrani je mangphili rijak kai oboni weight kha 1.510 tai oboni rangmani kha 29300 naitha tok jeng nugui manka chini hasteni bubagrani kaisang kono tuino lockets namjaka Swarnakamal jewellers ni bakhakte aro nang gold bo manai te logio diamond ro belek kheno naitha tok es namja fighting ka jeng terak khate kubuni buskani kaini kaisa kaini collection dong no nainani thanglayana ge chung to rangsang ni to nai Phaikha bon rangsang ni tam tong abo sung shiga tai busung sim starting kha abo busung Simon ka diamond ni busung Simon busung sim starting hai pano brong ni collection busung no kaisa kaini phunokra ni nai nai chung tabu phunokra ni thangai tongo miss no bong ha chong wedding of no use kemayo kite bo occasion of no use kemayo bobini wedding ha 24.390 inkite bobini price ha 4,37,000 inkite boding ke no borowo chini bangles pono to borowo like diamond theomo na no mai na ke bo ha gram hobo 32.080 inke bobini price ha 3,32,300 ke boding ke no boro chini na joto no nokmai khna chini ro locket sami omo tongo tawo boro bobini wedding ha 1.510 bobini price ha 29,300 inke boding ke no boro chini earring roko nok bang ma ke tong na nokmai khna inke bong ha chong daily use on ke te chong like party te anything chini yaw ro khali ke to nai thoya inke chong aro chin yaw no snap ne man bo e bo nan bo yi khe mo tong bong ha bini wedding ha 7.420 te bo bini price ha 1,32,356 ke boding ke no na boro je design mo bole ang sisa supno o just as a trailer inke bobi ni te alag ke different designs to inke ta o bobi slight te kaham phono ro phaisu pa inke bo offer ha 22 October ni chiyo 2nd November ni jara angna inke thai ni chino start nang ha inke phaiye visit ke paidi ke nang ne hamyo mo bo collection no naiye nang la phaidi asu no khaksa Kenorok bele khana kana borong ni taklai Swarnakamal jewellers ni je don tera seba Diwali ni joro tui family rangsak te diamond ni collection rong no busung norong no phunoka bele khana kaisa naitha to te borong ni offer start nai hirsi shaka 22nd October ni simi 2nd November jora hani shaka boro aro onor kobang ma collection mani manai te ko boni laki draw rok botong hone borok shaka bele khana naitha to kenorok jotono no phai visit khlainan bagai jeng jotono no kobogo
norok jotono no nugui man khana borok ni belai khano naithato kaisa collection tui phaijak borok ni rok kabungma dal bidal collection tongo aboni bisingti no borok saka ja wedding ni simiro moi kabungma tebo kabungma manthogo hanai aro Swarnakamal jewellers don teras ni bagai simia tebo kabungma buskang ni salo wedding rok ngi tongo aboni tebo kabungma collection tui phaija age jeng belai khano shaiman ka khatung khajan bisingti naithato offers rok no abo haikene jeng paithago tabo borok ni bukhok dekhanane musungo hastene lukorok no bobo haike aro Swarnakamal jewellers visit khlainan bagai kok kesar mungbo bahai tongnai ke pulano buku pirakina sanga musungo tamu khlai bormane lukorok no kesar nai Chini to je Swarnakamal jewellers ni tabuk offer chengjang nai ingkai Dhanteras mane tamba bui Dhanteras ingkai bui rangchakri sak paila rangchakri chak paila yo tamni ingkai nukung ching sasa angna bagai ingkai haini bagi no jotono no angkoyo je hasin lukorong no koyo tini no faidi Swarnakamal jewellers so phai no ni je kadal kadal collections no no hamja kangkai collect khai talangman ang Swarnakamal ni ungye ang keha kau sam chumong ha nang Swarnakamal no nang nim khabai ke no fully ke nang trust ke mayo te ang borowo tongmodi no na no trust ke modi nang Swarnakamal trust ke mayo kite bo offer no nang mista ke di phaye nang visit ke ye roni collection no nang rangjo untu diamond untu nang ni favorite collect laye nang thambai di asun khaksa ke norok jotono Simon Bike na belek khana nai thok borok borok no jotono no kok chari kalang khang ke jong bahan hoy hasin joto lukurok no bahan no kok char mo norok bo jotono phai Swarnakamal jewellers visit khai baidi dal bidal occasion ni bagai dal bidal collection norok mani manai haikin choya kare Chini Khorang ni mangpli bai norok krengai tongdi Khulumkha Tripura hastini jota lukorok no Dhanteras tai Diwali ni khaka hamtai chibaya faro Dhanteras Day Diwali ni bagai Swarnakamal offer chingi rijagman 22 October ni simi 2 November jarang rangcha tai diamond ni bainao rijagnai dal bidal offer tai kotor khlai chengjak diamond ni exhibition o Dhanteras o Swarnakamal jewellers ni engai bumper lucky draw 1 lakh rangmari ni diamond ni necklace aboni logi mega lucky draw tai daily lucky draw bo tongnai joto mani paimani logio rangchak ni puisa logio kacham rangchak na shilai ketal hallmark gnang kan mane painani shape kaham tongnai Dhanteras norok jotoni nukung jingsa jangthung jotono Diwali tai Dhanteras ni khaka amya faru hambar